Давай. Давай, 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 давай. Давай. Sejumlah tentara Ukraina di garis depan tumbang usai diberondong serangan militer Rusia. Peluru artileri, mortir, hingga senapan menyambangi parit Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah karya tim medis Ukraina di garis depan di wilayah Kharkiv. Tentara yang tumbang segera dievakuasi di lokasi penembakan. Beruntung tak ada korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan Rusia kali ini. Selain itu, awal pekan ini, Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan serangan rudal terhadap sebuah fasilitas yang juga di wilayah Kharkiv, yang dikatakan menampung instruktur dan tentara bayaran barat. Sekitar 50 diantaranya tewas dalam serangan itu. Что ты тут делаешь еще? Давай. У нас нету. Давайте промещаемся сюда, там, сука, стал нахуй еще один. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Все, пошли. Давай. Я давящий элемент использовать не буду. Веду, наш удар на щеке. Я осколок сам трогать не буду. Он у тебя останется. Я его просто примотаю. Новые перчатки купил, да? Вот, только за пару часов перед выходом. В сетили? Не давит? Нормально. Ти зможеш попросити єдине, щоб мене домой завезли, щоб я взяв друг телефон. Ну это уже после больницы. Блядь, мене мати просто буде дуже нервувати. Так я Все просто скажу, що все в порядку і все. Да и так все скажут, все хорошо будет. А? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.